3, 4, zdaj. Zdaj si na vrsti. Evo, to je bila Diana. Telefoni zvonijo veselo. Smo rekli, da moraš govoriti, ker poslušalci ne Diana znajo, se kaj je počneš. izgnala. Ja. Nisem se. Ja, Janko je pa trd ko kamen, ne? Se vidi, da hodi fitness. Nasmejati pa moraš oba. Janko je na lotu se trofal. Evo, oba dva so se nasmejala. Se še ne smejem. Da vidimo, fotoaparat kaže kaj. Ja, ne, to za ne gre, a veš. Resno faco. Bo, to za ni. Nič ni v redu. Gremo še enkrat, Andy, povem vic. En vic, kega bi povedal. A veš tisto, ko pride, naprimer, žena domov pa pravi možu, čuj ti, meni pa ti nikoli ne rečeš, a sem face, a sem grda. Še 15 sekund. Pa pravi, mož oboje, pa pravi, kako oboje, pa pravi, face grda. To ne gre, co se oba smejeta, dragi poslušalci, da boste vedeti, mislim, da je... Ampak drugemu. Ja, smejte se. Potem vam bi mogel ogledalo prinesti. Vse se vidijo tu. Halo. Po fotoaparatu, okej. Jaz ni tako na tvoji strani, pa sej ni bilo tako smešno, ampak jaz sem se vse tem nasmejala. Če lažno se meni smejte.